Shalom. Shalom. Ukuthula. Ukuthula. Shalom. Loving God. Loving people. Loving people. Loving God. Are we happy? Amen. Sijabule? Yes. Sijabule? Yes. Kumele sijoyine izulu ngoba ingilosi namhlanje sijabule. Amen. Hallelujah. Amen. So aseke sihlabelene ngathi sijabule. He is the God of mercy. UNkulunkulu womusa. The God of Mercyland. How many know that this is Mercyland? Hallelujah. Indawo yomusa esikiyo namhlanje. Asihlabelenini. Siphakamisa amazwi. Sisitsho ukuthi uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu walendawo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. You are the God of Mercyland. 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 You are Jesus, you are. You are Jesus, you are. You are the God of Mercyland. You are the God of Mercyland. You are the God of Mercyland. You are the God of Father God in Christ Jesus. Baba nkulunkulu egameni la Jesu Kristu siyakuphakamisa baba. Sibonga umusa, sibonga uzwelo, sibonga ukusithanda. Sibonga nkulunkulu ukudalwa nguwe usikhethe. Sibonga nkulunkulu ukuvikelwa siphile kuze kube namhlanje. Akusiwo amandla wethu, awusikuthanda kwethu kodwa kuyithanda kwakho. Nkulunkulu encwadini yakho uthe wena akasekhethanga kodwa usikhethiwe. We have not chosen ourselves, but you have chosen us. Ordained us to be your children.
Mighty King, great Jehovah, Lord Jesus Christ. Father, sibonga sidumisa izwi lakho, igama lakho eliphakemeyo. iBhayibheli iyasitshela uNkulunkulu ukuthi lapho kubizwa khona igama lakho wonke amadolo ayaguqa, yonke imilomo iyakhuluma ukuthi uJesu uyinkosi. Hallelujah, Jesus. Jesus Christ, the only true God wena wavuka, lekomunye wavuka uyinkosi. Lord Jesus Christ, my Savior, my Lord. Baba wakhala esiphambanweni uNkulunkulu wathi wena it is finished. Wathi inhlupho zethu ziphelile ngoba uzibethelele esiphambanweni Jehova. Nanko sisiza Jehova sidonsile sahlangana. Sikhethe nguwe uNkulunkulu ukuthi sizokuzwa kuwe Baba. Jesus Christ, akekho fana lawe. iBhayibheli liyasitshela ukuthi wena udale izulu lomhlaba kunye lokuphakathi kwawo. Hallelujah. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the great I am that I am, the King of glory, the only true God who rose again. Hallelujah. Jesus Christ. Lord Jesus, you nailed our sins on the cross of Calvary. Sin's power over us is broken. In the name of Jesus Christ. Lord Jesus, this is the day you have made. We rejoice and we are glad in it. Father, we thank you for the winning card. Lord Jesus, we thank you for 2026. Mighty Father, we thank you for starting with you. For we are sure to finish with you. Thank you, Lord Jesus Christ, for the finishing line. Glory be to your holy name. Today, oh God, it marks a day where you choose this village as yours. Jesus! Take all the glory, Lord. Ukubadalela abantu bakho ngamunye ngamunye. Ukuplanile baba iBhayibheli ithi wena usidale ngomfanekiso wakho. Azange udala umuntu ungamcabangelanga ukuthi ufanele abe lenyawo, ufanele abe lezandla, ufanele abe lengqondo, ufanele abe lamehlo, ufanele abe lakho konke akufisayo. Uhlale phansi njenge-designer. What designer? My designer, my planner, my builder, Jesus of Nazareth. Thank you. Hallelujah. Glory be to your holy name. Glorious Father, you are my God, you are my Lord, there is none like you. Glorious Father, you are my God, you are my Lord, there is none like you. Glorious Father, you are my God, you are my Lord, there is none like you. God, the prophet Kakante, you are my God, you are my God, you are my Lord, there is none like you. God, the prophet Kakante, you are my God, you are my Lord, you are my Lord, there is none like you. God, the prophet Kakante, you are my God, you are my Lord, you are my Lord, you are my Lord, there is none like you. God, the prophet Kakante, you are my God, you are my God, you are my Lord, you are my Lord, there is none like you. Glorious Father, you are my God, you are my God, you are my Lord, there is none like you. Glorious Father, you are my God, you are my Lord, there
Hallelujah. Amen. Asithathe indawo zokuhlala basa. Amen. Asalindele ukeyboard isizabuya. Hallelujah. Amen. Sihlezi phansi because masimile kuzotshisa kakhulu. Amen. Hallelujah. Amen. What if Father? Father, I have a Father who never ever fails me. I have a Father who never ever fails me. Jesus is my Father who never ever fails me. Rock of ages, he never ever fails. Ngilo Baba, ongeke hluleke. Ngilo Baba, ongeke hluleke. Jesu ngubaba, ongeke hluleke. Idwala laphakathi. Othi Father, Father, take more of me take more of me and give me more of you. and give me more of you. Othi Baba, Baba, thatha konke kwami, thatha konke kwakho, ungiphe konke kwakho. ungiphe konke kwakho. Take more of me Take more of me and give me more of you. and give more of you, More of your love, more of your love, more of your faithfulness, more of your faithfulness, more of your peace, more of your peace, more of your joy, more of your joy, more of your obedience, more of your obedience, more of your faithfulness. more of your faithfulness. Bazalwane, lo ngumthandazo odlula yonke imithandazo. Hallelujah. Amen. Yonke imithandazo ngayikhuleka but lo mthandazo ugoqela yonke. Uma ukhuleka lo mthandazo ukhuleka in a Bible way. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu uthatha konke kwami okwehlulekayo, okufeyilayo, okulobuthongo, ongakwazi ukuthi kanti iproblem yakho ingaphi lokho kukimi. Uthathe unginike okwakho okuphumelelayo, okwakho okungehlulekiyo, okwakho kuhlala ku right on time, okwakho kwazi everything, okwakho ukwazi ukuxola, okwazi ukuthanda, okwazi ukuzwela, okwazi umusa. Hallelujah. Thatha Baba lokho kwami okungakwazi ukuzwela abanye. Okwami lokho kubamba izikhwili ongakwazi ukuxola, kuthathe ungiphe lokho kwakho okukwazi ukuxola. Hallelujah. Amen. Sitshiselwa kakhulu ukuthi sehluleka lokuvuma abazalwane. Hallelujah. Abanye balungiselela amanzi okunatha. Hallelujah. Bazalwane. uNkulunkulu ufuna ukuthi asifundise indlela yakhe yokuphumelela empilweni. Hallelujah. Amen. Kumbe uphumelela ngaphi egumeni emzini wakho? Kumbe uphumelela ngaphi uhambeni laye? Abanye bethu siphenduke last week, abanye sifuna ukuphenduka lamhla. Abanye ufuna ukutshintsha ku2026 uthi kanzafuni ukuyala, ufuna ukuyala. Hallelujah. Amen. Kule ndlela yakhona sozukwenza uwedwa. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu nguye umsizi wakho okhona ukuthi akusize, wakuchaphise uye ngale kwakhona. Hallelujah. Amen. Ababekhona ku31st service yethu i-crossover safunda ukuthi singabantwana baka-Israyeli akade bebanjwe nguFero. Sakhitshwa lelani ilanga saphuma. Singaphi kade sisendleleni. Siyahamba, siyanga. SiyeKhanani. Lebunantini. Masihamba laphana kunengi okwenzakalayo. Hallelujah. The first week sahle sabona uhlupho lwabakhona lokuqala. Befika bephumile bephandle kuyini abasebekucela uMoses. Okuqala bazalwane iviki lokuqala. Basokuqalile inhlupho kwahle kwaqala. Manje sisehambweni. Sesikhuphu abanye bethu asikwazi ukuthi unganika uJesu inhliziyo yakho usenzele ngokunjani. Uyikuqala kulo hambo lwangikhona. Hallelujah. Amen. Bazalwane kufanele lo mtshado. Anti ukuchada i-wedding day is not marriage. Hallelujah. Amen. I-wedding day kunamhlanje sigida sihlabela sikholisa imakoti egqoke ezimhlophe. Yiyo i-wedding day. And
kumele sikhona. Kasinavigateileki, kasibusiseki because of isono. Sizondile sidubhurela abantu imlomo abanye ngase bafayo lokhu uzondela umuntu wafa kudala. Hawu. So wafa. Hallelujah. Lokhu umzondela. Yazi wafa le mali yami. Okay. Untwana, let go and let God. Hallelujah. Amen. Asifundeni ukuxola. Sike sifana nobaba uJesu. Asifundeni ukuxola uphethe iverse kwa mama sibale. Brother, leyezi elimnyama. Leyezi elimnyama. Uvalelekile. Ephesians 4:6. Ephesians 6:4. Ephesians 4:32. Where's man hitting me to put what the hatch? Ephesians 4:32. uNkulunkulu uzakusiza. Kathesi uzakusiza uNkulunkulu. Ephesians 4:32. Kodwa libe mnene omunye komunye. Libe lesihawu lithethelelane njengalokho uNkulunkulu laye walithethelela kuKristu. Libe njani? Libe lobunini. Libe lesihawu. Uyambona uJesu siba lesihawu. Umfowethu. Kuba lesihawu kubhuti. Ubhuti lo ufanele ukuthi ngumuntu okhatshana. Lo. But uvalile. Phakathi kwebhodlela, phakathi kwento emnyama. Ungakakhulumi lawe bhuti, cabanga ngamaphupho akho, cabanga iphupho lakho la izolo. Cabanga ngamaphupho akho. Cabanga ngamaphupho akho. Hallelujah. Amen. Kuthiwa kasibe njani? Kasibe mnene. Sizwelane. Sixolelane njengokuba lathi saxolelwa. Ma ungaxolelwa uzahlala ungaxolelwa. Kodwa ma waxolela uJesu wakufika, zama ukuthi urelease omunye umuntu enhlizweni yakho. Hallelujah. Amen. Okunye ngokhokho bethu bakhonza izinto zabo ezisihluphayo namhlanje. Baxolele. Uniqamula into uhlukane nakho. Uqala ichapter nje. Ungafika koJesu khangela uAbraham. uAbraham ngiye kwakukhonzwa amadlozi. uNkulunkulu wamkhethe njalo wathi come out of your father's house. Phuma emzini kayiso uzokwenze ngomsisi. Uthe ephume lapho yikho lapho uAbraham waba rich. Kunuka so ukunotha. Uyanuka phela ukunotha so. Sapho ungasakwazi ukuhamba ngayiphi imoto. Check up phela ukuthi ngathi kill la yipi. Uzobamba enye imoto hayi sele kill la yipi. Kahle ngambe eFord Ranger. Receive it. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bazalwane. Kuthi uAbraham wanotha. Wanuka ngokunotha. Esephume koyise wakukhonza khona amadlozi. Why? Because uma ukhonza amadlozi umiyanga uzoba umiyanga okugcina. Hallelujah. Amen. Mayinyanga isithi bisimbuzi ngugezise. Ithi lethi inkukhu ngugezise. Ma uhamba usedinga umsebenzi qedwe ukugeziswa ngembuzi. Hello boss. Iboss uzwe me. Wena udinga umsebenzi. Uboss ikwakuzo. Ngoba phela igazi eliphakeme igazi okumele ugeze ngalo ngikaJesu. So siyathathele imbuzi ugeze ngalo ukuthi ukhiphe umnyama, usufakile umnyama. Fika lapha na sa. Hello Getty. So how can I help you? Dinga umsebenzi. Uboss into ayizwayo kuphela. Into enziwa ligazi esigeziswa ngayo. Wena sakubona ukuthi ungaqeda ukugeza usuthi umnuko wokugcina. Lo msebenzi okade umele uphiwe konke kuyastop. Yes. Because ngoSathana kulasibusiso my brother and sister. Hallelujah. Amen. Omunye wageziswa inkukhu indoda yathi hey sale endlini yakho sengihamba. Amchiya. Hallelujah. Amen. Bazalwane. KoJesu kulempilo. KoJesu kuyaphilwa.
Ma ungakakwazi uJesu namhlanje makathi ungamqedisisi. Angamsanda sakho. Kwenzethu memukile. Ngithi uJesu wangiqhwayela mina, wangiqhwayela eUK, wangiqhwayela emakhiweni, wangiqhwayela. Haleluya. Amen. Ma ungakamqedisisi uJesu wangikhona. Phakamsisana. Ma ufuna ukuqhwayelwa, phakamisa isandla. Ukhona ufuna ukuqhwayelwa kuJesu. Abantu bayakholisa. Nalokho azafuna ukuqhwayelwa mo because zikwenza ngokudlula udabula amazwi. Haleluya. Ukuqhwayelwa nguJesu. Baba uNkulunkulu abaphakamisa izandla baqhwayele. Baqhwayele Jehova. Baqhwayele abantu bakho. Baqhwayele introduce. Phetsheya kwenlwandle introduce. The way on introduce ngakhona ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Pastor mambuza nisemoyeni ngobuzo ukuthi okunje okuziphampisana. Ungathi ukuhesitate washo usiphanganisise thumele izinto ngokuthi izandla. Haleluya. Meaning ngithi mina mfuna uJesu angenzele. But mawufuna umunye umuntu akwenzele yacina ugeze ngegazi lembuzi. Yes. Haleluya. Praise God. Siyamdumisa uNkulunkulu simbonga. Ngifuna ukukhuluma. Lokho ngizamukela aselithethe konke kibo. Haleluya. So asiroundeni iservice yethu manje. But ufuna ukukhuluma lobhuti lo osukumileyo. uNkulunkulu amsiza ubhuti wethu. Into engibonayo kamboni yena. Into ivela le. Lapho ubhuti avela khona. Ukwabona umuntu mayehamba ngereverse. Ubhuti uhamba ngereverse. Haleluya. But into enhle ukuthi uJesu uyamthanda. uJesu yena ngokwakho uyamthanda ubhuti. Ufuna ukuthi amchibilikise akhangele phambili. Angahambi ngereverse. Haleluya. Akhiphiyeze imnyama amfakiyeze emhlophe. Haleluya. Amen. Praise God. uJehova lomusa uzomsiza. Ubhuti wethu. Haleluya. Praise God. Asithuleni inhliziyo zethu. uNkulunkulu asebenze. Asikhulekeni against ukufa. Lapha eVillage 3. Hallelujah. Amen. Asikhulekeni against ukufa. Lapha eVillage 3. Ukuthi uNkulunkulu avimbe igazi lingachitheki. Ngibona igazi lichithekile. But igazi lelibonayo ligazi lomuzi. Kulo baba lo mama ufanele bebe khona la eChurch. Laba abantu bayalwa bazabulalana. Hallelujah. Laba abantu bayalwa bazabulalana. uNkulunkulu kangenile. Futhi besakhuluma lawe ngithi into yakhe ivelelana. Indaba kaso yakho. Indaba ngiyani kukhokho. Okhokho laba benza izinto besenza izinto beziphilisa ngale indlela. Leyani into bayiphila leyo yesibuye ngapha. Mayifika kwela mfoni sohamba so. Uyabona mawuchaya reverse. Umuntu ohamba ireverse ubonakala isiphundu kulokuthi ubonakala. uJesu kumele ukuthena around. Ubheke phambili. Iyezelana liphuma. Kwenze ukuthi ungene esibusisweni sakho avele njani akudalela sona. Yezo. Mase ngikhuluma ngezile. Ngibona vele isibindi sakho vele se-affected. Isibindi. I-filter yakho. I-affected. Yasibona isibindi. Mawulele ubusuku yakini. Kwamanye amalanga. Asawudinga wokuchisa, ukudinga kwesibindi. Isibindi sakho si-affected.
kufanele sifilthe antisipende filter kufanele sifilthe asifilthi kahle. Hallelujah. And then kule addiction kule nto idla ngomlomo affect isibindi. So reduce. Stop completely because uzastop impilo yakho. Uyayibona? Uzastop impilo yakho. uNkulunkulu lama-contract awakho. uNkulunkulu ufuna ukuthi ekubusise ukuthi omunye umuntu ezezibuza ukuthi ngathi kwenzakaleni. But unless ngiyathele lokho anti isandla sakhe asikho sifitshane nendlebe ayikho zakhona but isono lokho kuyasihlukanisa nendlela. So kuyovula ungene kuJesu unqunu yangiziba ungene unqunu empty uthi ucela ungigcwalise wena yena bengiyozokuphila. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Siyabonga uNkulunkulu izulu. Siyabonga uthelelela baba siyabonga. I hear the sound of the rain that comes from God. I hear the sound of the rain. I hear the sound of the rain that comes from God. I hear the sound of the rain. So I say thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord for the rain. I say thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord for the rain. So I say thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord for the rain. I say thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord for the rain. So I say thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord for the rain. I say thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord for the rain. So I say thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord for the rain. I say thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord for the rain. Asiphoqa ngisenamaqanda asibongenini. Baba uNkulunkulu ethembekileyo siyadumisa siyakubonga. Sibonga izwi lakho Baba. Sicela umusa wokuxolela. Umusa wozwelo, umusa wokuthanda. Umusa wokuphakamisa iziphambano sikulandele. Umusa wokumela iqiniso. Umusa uNkulunkulu ohamba ngendlela yakho ngoba wena indlela leqiniso lokuphila. Siphe umusa Baba wokoma. Sibe wandawo singanyakazi. Sikhangele phezulu kuwe Baba. Siphe umusa wokusarenda ukuze sivulelwe nguwe. Sidirectwe nguwe. Siconnectwe nguwe. Ngegama likaJesu Kristu. Ukuthi laba uNkulunkulu abalamaphupho abo okuhamba phetsheya okusebenza endaweni ezithile. uNkulunkulu wamabandla Jehova ophakemeyo. Sibonakalisa amandla akho Baba. Bavulele bakhonekte uNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu. Uyinqaba bawesihlabethe uyinkosi. Siyadumisa Baba siyakubonga ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Isilungu imesi yona. Why not you are puzzled? Why not you are Why are you not happy? No, I'm happy. Hallelujah. Yazi ngangasazazi. Ngangizithwele, ngangasazi. Amen. Yazi uNkulunkulu mayese kwenzela so. Akuqhubele imoto ungakwazi ukudrive yakwenza. Thank you. I don't Pamela Rice ngiyakukhumbula. Thank you. Hayi madliwa.
uJesu ekuhlela sasa kukhona umuntu sithi kufuneka i-statement incwadi ezokuyibhalisa ukuthi why ufanele ufunde uye e-university uthole degree le-fashion and textiles first. Njengoba ungiyofile konke mina ngizabhala ngithi ndifunela la ngikwazi ukuthi ngiyenzani. But no, anti vele Africa sizabhala ukuthi ufuna ukuyavula isikolo e-Africa uncedisa abanye ukuthi bebekwazi ukufundisa wona. Ngathi alright ngibhala lokho. Kade sokufuneka ipassport angilayo. Khona ngithi maye kuhlelela. Ngibala nawo bese bathe bayi uzayiletha next time mina ngihambisa kunjalo. Kwabo incwadi sokufuneka level 3 wesilungu. Lo level 3 weMaths lapho ke yikho lapho siqala inkathazo. Ngoba ngiyazi. Isilungu uze kungathuki. Hallelujah. Amen. Lo bazalwane. Ngithi mina umusa okhona la asomusa wama degree, asomusa wabantu abalemali, asomusa wabantu abafundileyo. Lo umusa walapha. Hallelujah. Umusa ukuthi na ungazikho kwenzethu ubone ukuthi nguNkulunkulu asizo. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu kwathi umbone uthi nguye ayikho sithi yazi ukuthi mina vele ngangipowerful esikolo ngangu number 1 no kumele ube unumber last. Yes. Kwenzethu ube wazi ukuthi ule winning card unumber 1 uJesu. Amen. Because when ulandela number 1 uJesu then now you become number 1 automatically. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mabe mfaka eclassini lapha ukuthi abantu bezimbabwe ngabahluphi kakhulu bangafaka eclassini eEnglish bavele bapasa ngathi bayadlala laba bakwazi ukuthi umuntu kwambuwesi okwamisile esimeta grade 7 labanye nto wofofo mina u7 bamfaka eclassini yesilungu uyazi kumbe ngafaka amanglass mhlobo ngoJesu kumbe wamfaka amanglass mhlobo bani yazi ngaba lisikhiwa for the first time nga-understand isikhiwa madala khala bakwenza avete levile lula so athi ngibale body thatha ama-answer kulula lokho kathi manje kuwe kwangehlula njani kathi sokungena uJesu. Amen. Wabuya iMaths ngathi yabona long division leyana engehlula lama-bases lapho mfetshana ukhanda same amehlelana amatsha nda ngaphuma A-class zonke university phakathi. Hallelujah. Amen. Ngithi mina maye sekwenzile uyathatha amehlo wakhe yena afake kwawo. Amen. Hallelujah. Amen. uJesu ufuna ukuthi angene phakathi kwakho so asebenze indlebe zakho konke abe nguye. Kungaba nguye ukuthi lapho leli udinga khona inhlanzi faka khona phana because yena sebiza inhlanzi ezimuzwayo wazibuthelela laphana for you. Amen. Hallelujah. Amen. Basalwane into engikhuluma lani namhlanje ukuthi chiyana lesono ngoba yiso siza kwehlukanisa lesandla leseside ngendlebe lezwayo. Hallelujah. Hlukana lesono mfana lina ake likuyekele okuyinto khonokho mfana ake likuyekele. Hallelujah. Amen. Akuimagine nje ukuthi wena uhlelo yakukhekemisa utho yena kalalanga ubhizi ucikacikana lomunye umuntu ongathi lephungu umnike imali yakhe umnike umuntu alale ebusuku ekuphupha kade vele ngabhadala afike useni ufike babusibani ndingu ubhilide kwenze njani kade wehlwe ukuphefumula hayi phethe imali yakhe bebamshayile ebusuku nguJesu. Hallelujah. That's umama lwana uPamela Price engikhuluma ngayo. Umuntu lo engalali ngami. Wengalali ulale bhala incwadi lapho ngibuye istatement ngibhalele nasi. Ithi kathi mama lo ngibhalele statement. Ngubhalele ngathi wena eAfrica le uzafundisa abantu lokhu zeni. Uzavula isikolo so baza kunika. Vele makuletha siya apply imchini eChina. Umama ungathi kuthiwa kulento emhloko zayo ukuthi kakhulu ukurelaxa. Uphethwe yini? Hallelujah. Uphethwe yini? Siyabona uApostle Peter Paul mzalise ebona uNkulunkulu wahle watshintsha completely. Amen. Umuntu obesilwa watshintsha completely. So uJesu maye ese involved bazalwane. Kulento ebuye emehlweni akho. Yes. Kulento ebendlebe uzwa Yes. different. Ubona different. Noma ukhuluma abantu ngathi into encane. Ungathi
yini uzoyesa aba-100. Amen. Agijima agcwale indawo yonke because ivoice yakho has been amplified. Hallelujah. Amen. Kodwa wena yenza njani? Eyakho i-assignment yikuyini? Yikuyini yakho i-assignment? Hlukana lesono. Ngoba yena ingalo yakhe inde ukuthi abatokonye bekhona le-America. Ingalo yakhe inde ukuthi akhulume labo. Amen. Indlebe yakhe iyazwa. Wena isono sakho bese sikwehlukanisa lo muntu obona yonke indawo. Amen. Angifuna ukuthi ngikhulume kakhulu. But masingakhangela Matthew 6:14. Sikhangele lapho uJesu sithi baqale ungalali. Ngingakuthola ulele. Hallelujah. Ngikuthola nje ulele kuye ngami. Hallelujah. Amen. Mina bosanandiwe. Lingalingi lilali. Hallelujah. Sise church la sikwe church anti. Last week ngalitshelana. Yena likhona last week. Amantombazana labafana abafana lamantombazana. Sayikhumbula fana. Wafika wayishaya lo baba, wayishaya lo baba. Ogcwalayo wenziwani? Nobhuti lawa bengekho usehambe lokutshela lapha kuse church aso church anti le church ikho lapha elihamba lisithi sisinyagcwala ngawe sithini lapha hayi not la lapha ngathi uyagcwala uyathini Melisa uyathini no lapho iphone number ngithe ngathi ngiyagcwala ngawe sisi yathini yathini mfana Amen. Hallelujah. Yeah, and that was still. Still that yakuthanda. Akwazi lothanda ukuyiyisa. Uze nje ukuthanda ukuyina akalwazi. Uthando nguJesu. Anti uthando nguJesu. Mangakakwazi uJesu uthanda ulwazi. Yikho lokhu uzaqinisa ungene ngaphi? Yabuze ungene ngaphi? Esonweni, nathi sikhuluma ngesono. Esiyiso sisehlukanisa lo baba. Uzaplanelwa mbani? Even lami uNkulunkulu emplanela enilungisela. Ngabe kuthiwa zange ngingene esonweni, ngakho kuyaphanisa. Kwakungasoze kuthatha isikhathi. Ngabe kudala ngabe uyeZimbabwe. Kwathatha isikhathi kade senzeke umugo. Ngendaba zokuthi ngaqala ngaphi? Esonweni. Ngadinga umuntu ozahlala phansi engitshele njengoba ngitshela ukuthi ngiphume esonweni ukuthi izinto zivuleke. Hallelujah. So wena kungakabandezeleki kuze kube lidundulu lezono. Wohlukalele khathesi kungakabi lidundulu. Ngithi kungasodundulu, idundulu. Maso kulidundulu. Hallelujah. Amen. Makulidundulu, uyakuthini? Uyakuthini futhi sokulidundulu? Avela kusayenzisa sokulidundulu. Khathesi kungakabi lidundulu bakithi. Kungakabi lidundulu bantu. Hallelujah. Amen. Kukhona kodwa kusesengcono. Okwami kwasokubandezeleke kwapatana, kwaba ingcino, kwaba imonte, kwaba isipotela, kwaba lidundulu. Kwakungasaqhwayeki. Kufuna nje uqala ufudumeze kuncibilike awusakwazi. Hallelujah. Kodwa lina kusesekutsha. The main one esakhuluma ngayo last week. Main one esakhuluma ngayo last week. Yona leyo uzayifihlela noma ngubani. Umama lo baba uyabe ngayazi. Ngatshonela ngobe nginyama. Emini zibe ngcono. Eyebusuku yona. Hallelujah. Amen. Kumele ukuthi umuntu enyameni khona kuyola Jesu. Inyoko lo yithubu. Umuntu ucashile bani? Abantu babo. Kanti kuthiwe ngihlonipha uyihlolo nyoko ukuze insuku zakho zande. Ukuze izinto zakho zikuhambele kahle. Amen. Uma ungasahlonipha ngumama lo baba weqala nomlali. Umama ulele ebedroom. Kulomunye futhi umama lo baba uhamba naye baba. Uthi hlwa ehlamvini.
Jopo phela. Mamhlanje into ebhuqwini. Ugijima lo Jesu fast. Hallelujah. Amen. Fike ngale lapho siqala futhi omunye wokungena. Umunye manje lokho okungena. Ize lingenisa lo babili ke. Yazi yagcwala yazi. Lokho ligcwala. Lokho ligcwala. Lize ligcwale. Sokuyindaba. Amen. Isono sibuhlungu. Liyazi isono sibuhlungu. Amen. Ngoba isono zibulala wena. Not umakhelwane, not umama, not ubaba. Uyasiqeda one ndawo. Ukwabona ukuziluma isono. Hallelujah. Amen. Kufanele uthi ngabe ukhatshana isono siyakustop. Anti sezwa la isandla sakhe sinana buka sefike eAmerica. Organizela wena. Isandla sakhe. Ifavor umusa uzwele ukuthanda everywhere for you. Indlebe yakhe ihlalilaleni. Kodwa ngenxa yesono umanyonyoba ukugcwala. Seligcwele. Ligcwele. Lithalazana. Hallelujah. Amen. Is serious matter. Lingabuye kuze kube lidundulu. Kusese kuncane sokungange izivile ezingaka ngokuthele efiso. Wathi uchithiza uthi no. Mina ngifuna ukwenzela uJesu. Angilungisele athi amen. Lingavuma ukuhamba lingograce 7. Ucha khona lapho khona uthi form 1, form 2, form 3. Kade sisulolwazi. Sohlala ukhangela ukuthi Jesu sowungirongela kuliphi sowungirongela ngapi? Kade umfazi wami ungapi? Akona girlfriend. Vele ufana. Ungathi uthi girlfriend. Ayikho baba. What work is my wife for life? What wife for life? What wife for life? Wife for life. Yes. Ayikhona ama-boy girlfriend le boyfriend akukho la. So ngathi le girlfriend. Le girlfriend. Asibalini Matthew 14. Isono bazali. Esokuqala esikaJesu, uJesu waxolile. uJesu was very calm and very loving. Lawo kumele ube calm, ube ngubhudo calm, ube ngusisi calm. Ulaka beka phansi, inzondo beka phansi, ungaxoli beka phansi, ubamba ama grudges beka phansi, ubusela beka phansi, ubufebe beka phansi, utshwala, igwayi beka phansi, amanga beka phansi. Hallelujah. Amen. Mawulo kuyiwani kwangkhona kulama cousins akho. So ungathi mina ngizitshela nje noma yi22 rand. Hayi. Yena ubusela bona ubani ukhazi lokho ngujealous. Ujealous la vele uyazwanana kakhulu lo pride. Upride ngilana ozitshela uyakunyayile emgwaqweni. Ezihamba. Inkala kade espeaker. Vele awusezwa lo muntu okubizayo. Hallelujah. Amen. Akube umntwana kwechechi okaJesu oqoqelwayo. Nayikho khona khani engikuqoqisayo. Ngendlela engaqoqelwa ngakhona. Indlela abaningi esengibe labo asebefundile. Ngibabona beqoqelwa. Hallelujah. Ngibabona beqoqelwa. Amen. Because umusalwane yazi ukuthi ngomuntu wonke. Amen. Umusalwane ngomuntu wonke. Hallelujah. Amen. As long as wena unjani available. Hallelujah. Asibaleni Matthew 14. Matthew 6:14. Yes. Let me tell you, even though ngaba lebhulu uthi ukhona into abayidleyo, it doesn't matter. Umnikazi wempilo ngoJesu. Amen. Noma kungabe kulento, ngoba nathi coffee. Umbathi ngozintuthu. Kube banze, but lesinamehlo siyabe siboniswa. But you know what? Ubaba badale abathanda. Amen. And ngumnikazi wempilo. Amen. Hallelujah. Praise God. And ubabekele something aside. Ezoshoka sonke lendlela la. Hallelujah. Amen. Ukholo bazalwane.
yinto omele ukuthi uyenze usebuhlungwini usebunzimeni awuyitshintshi. Wathi woza Peter and sesiyaphutsha uPeter waqala ukudawuda. Bathi idawuti yakhe ayisiyambula lesa idawuti yenza ukuthi athole uJesu. Kulamanye amadawuti uthi ungastepa out idawuti yangona kwezihlangane lobaba. Hallelujah. Amen. Kulamanye amadawuti eza kwenza ukuthi uhlangane lobaba. uAbraham yakhe ngiyokuthi mina ngikhola phela uthi ngaba lo mntwana 100 years. Idawuti yakhe yamkhuphela phansi wathi maphandu khaya inkanyezi. Idawuti yakhe yenza ukuthi ayibone physically. Wathi as many ezubona lezi zinto ngiwe abantu abakhola. Anti siyahlabelisa Abraham's blessings are ours. Hallelujah. So ungadawuti uzufade. Dawuti ugijimisiza khona. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. uNkulunkulu ngumnikazi wegolide lesiliva. Yes. Masizenza siba available emsebenzini wakhe si-expressa ifaith yethu ukholo lwethu. Hallelujah. Si-expressa ukholo lwethu. Ukubuya kwethu khona lapha yiku-expressa ukholo lwethu. Hallelujah. Amen. Yilukholo esilalo nalo ukuthi sibuye. Amen. Yilukholo olukhona kosibanda ukuthi baphume babiza abantu phandle. Kodwa phela angeke wenze more than that. Wena uyabatshela uNkulunkulu nguyoza salethelela. Yes. Ukumila lokukhula kwakho akusekho ezandleni zethu. Nanku umuntu. Anti sifaka inhlanyelo. Ukuthi ukhuliswa mbani asikwazi nanku uyaqonda. Hallelujah. Amen. It's the same way. So ufuna si hold on ekholweni. uNkulunkulu akehluleki ukuthi asisize. Isaiah 59 verse 1-2. Uthena isandla sami kasikho sifeature ukuthi ngikusize. Kanti le ndlebe yami ayikho sacuthe. Ukuthi ngizwe umthandazo wakho. Kodwa isono sakho sesikwehlukanise lami. One of izono esingakhuluma ngaso isono sokungaxoleli. That's the biggest sono. uJesu wasi overcome lesani sono esithi baxolele kabakwazi abakwenzayo. Hallelujah. Luke chapter 23 verse 34. Baxolele kabakwazi abakwenzayo. Lawe namhlanje namthiyo uNkulunkulu uthi ngizokutshela ukuthi okukaNkulunkulu ngokwakho konke kwakhe ngokwakho kodwa ngesono sakho usungawuvala umnyango wena. Hallelujah. Amen. Ngesono sakho wena sungazivalela umnyango. Isandla zakhe sinjalo bazalwane. Asikho sifitshana ukuthi sizincedise. Indlebe yakhe asosacuthe njengoba unungizwa kathesi yena uzwa 20 times. Uzwa konke le motive ukuthi vele sivuthaneleni khona lapha e-sitting room kaSibanda yonale. Lidingani lifuna one by one. Iyasazi sokuthi sifunani. That means he's not answering umkhuleko, he's answering emotive. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu asithi afuna ukukunika $10 hayi. Ufuna ukukunika $10 ekwazi ukuthi ufuna ukuyenzani ngayo. Emotive. Hallelujah. Ongangokuthi ngaphula ulungisela $10 ngaphulungisa lokho ufuna ukukwenza nge$10. Asithi $10 ufuna ukuthenga inkomo. Yena ubhizi prepare $10 konke le nkomo yakho la kuya kuprepare ngayo. Yambona uNkulunkulu wenza njani? Hayi khona. Hayi ngitshela bonke. uNkulunkulu uzakwenzela enye into bazalwane mawumkholwa. Amen. Uchanga zombili yakhumbula ngenight la sibala ngofebe. Uthi ngapha ubhizi ezinhliziyo kaFero ibe hard. Ngapha ubhizi yabalungisa labona ukuthi qoqanini wonke amabhizi konke la ama-channels the best ones esigijima kakhulu zokwenza ukuthi zephelele lwandle. Qoqanini ubhizi ngapha yabalungisela ukuthi lungisa iyezi lokuthi libakhayisele abanye liyabakhayisela abanye ngapha ilezi yabaphandla abasakhona ukuhamba. Ubhizi uNkulunkulu semsebenzini yazi iproject uzima. Yabazi nje uNkulunkulu li. Khona lapho wona kubufuna imoto yakho oyibhale phansi. Yena ubhizi usevele yalungiswa ngale babhizile ngiyomntanami ngale imali yangikhona ukuthenga la uyaxhokola kuyahlangana ngapha lokho lapho usebenzela kwaba kaPro labo balungisile ngale into zakhona zonke ziyahlangana vela kula problem uyazi ukuthi ngawukwazi ukudrive kula driver's license ubhizi uyachonga khona abantu uyakuhlanganisa kanti kanje angikwazi lokubala kanje sayenze njani ngeke kuze iprovision hayi khohla lokhana zafaka umuntu ozokupasisa lapha Hallelujah.
Ngithi liyamazi uJesu. Amen. Yazi mangiphuma lapha kuleli lizwe mina leZimbabwe ngisiya eSouth Africa ngifika ngisebenze umlungu athi Gladys uyafuna yani ke England ngithi mina England athi mina phela ngumuntu akaQueen ngumBritish ngikwazi ukukhuluma ngani ngikwazi ukuthi utshoni ungitshengisa iPassport angiboni nokuthi iPassport itheni nakwami ngazi double lapho Kathi baba livele khona ngiyafuna imali Nje kade umuntu kamlimi uyanuka. Hallelujah. Amen. Ngidabulela ngisiya khona le Europe. Ngingu grade 7. Ngithi mina ngingu grade 7. Ubhizi uSomandla. Uyahlanganisa. Uyalungisa. Ufaka lokhana. Uthi hayi wena vele ule winning card. Ngapha mina ngu grade 7. Ngale kuleni side vele le degree. Yes. Ngapha ngu grade 7 ngale vele isikhiwa sakho na vele ngiyasikhuluma ngapha kangisazi ngapha ngiyasikhuluma uyazi uJesu so uyaqoqa uyalungisa le ndoda yakhona la ibekiwe isachade lo munye umfazi kuthiwa hayi wobani likufudumeza khona apho umnikazi uyeza manini khona ngapha kuyahlangana amen kodwa uthini amen uthi mana ngikhulungisele ufuna ukuthi ube le congregation ezaba ngiyamakhiwa wena kuphela ngiyakulungisela qoqa uthi umshona lo mangihamba la ushila uthi yazi ukuthi ma uyangi inspire kanti yena ukhuluma njani kanti ojazi labo Kristu laba bavela ngapha amakhiwa la usekulandela wena ungu-asylum sithi ungalala amaphephe e-UK kanti sohamba njani ngithi hayi uhlele sithi ngumi yami mama awula khabishi ikhiwa licela ikhabishi uthi icela ikhabishi wow ngithi kusho wakho izikhiwa licela ikhabishi uthi yini ivunke wenza isala Awukana nje mali ngene ikho sesichayisile ichechi nithi bengicela ukwazi oboss ngikhuluma ngoNkulunkulu oqoqayo Amen. ngikhuluma ngoJesu uyazi igrace umusa okiwo la umusa okiwo wena Hallelujah. Okuqoqelayo Amen. asomusa ukuthi wena uqoqe wena make yourself available ukhona yini Yes. ukhona Yes. Ukhona sokuphelile focus ukhangele phezulu Amen. author and the finisher of your faith uJesu Kristu Amen. ubona bonke Amen. ngithi ona bonke Amen. bonke lepholisa lizakubopha la liyabe liona Yes. ungakhathazeki ngithi bazalwane mase ngiphakathi ngithi umlalele kahle anti awule driver's license anti awukwazi ukubala lalela la mu grade 7 lo Jesus mama lo mshona nanko nya driver ngala license ami nokwami khona nanko nya driver la license eUK khuluma license kufuneka MOT angikwazi ukuthi MOT kuyini kukhulunywa ngelicense lokhana kuyini lokho insurance angikwazi ukuthi kuyini mina okwami ngikwazi ukuthi imoto iyahamba uyama umshona uthi kathi ma sesivela ba deliver abantu siphuma kwami esithi ndvuma yami sivela deliver abantu kume church kathi ma lesikho sakusezwakala ukuthi asikho right yethu uyakwazi vela ziya isifuni kanti manje abantu bonke laba njani ngithi angikwazi phela lapha sokungathi uthiwa bonke abantu balokhu zakugcwela amandebele kanti amashona mbani wasikhuluma ebhula isitoli simtshela kanti amashona wona abuya nini ngathi lalela lapha sisi lo uNkulunkulu emkhonzayo soNkulunkulu wamashona lo ngwamachina lamandiya konke lamaqoqo konke so wena mayingqondo zakho zilokushona hamba ngabe ngidumisa imoya akushiya ngothuli kanti mama lusikhonza sonke ngicabanga so uJesu wathi hayi qhubeka la maqala ukufunda uJesu maqala ukufunda wena funda uJesu athi maqala ukufunda uJesu maqala ukufunda uJesu mamuzwa uJesu ethi kuPeter ulele udinga inhlanzi ubusuku bonke awuzithola ngathi Peter wathi hayi faka lapha egodini Peter wathi hayi ngilele ngidinga ubusuku wathi ngithe faka egodini Peter wathi hayi njengoba usuchilo zafaka egodini Peter wabiza abantu wozani bonke labe 3 labe 1 labe 2 buyani sidonsa inhlanzi uJesu eseyiyo Yes. bazalwane
ngikhuluma ngoJesu okuplanelayo. Kanti uzilethile yini lapha? Uthi kanguku awuzikhethanga ngokukhethile. Hayi mase ukufika lapha khathi usukhohliwe usunathi uzikhethile. Wawukhona ubunjwa. Uyakwazi ukuthi wabunjwa ngolesingane. Inhliziyo yakho akwayiboni. Kanti manje wayesungathi uthi usungubhosi. Ulobhosi. Amen. Ule winning card. Yes. Ma ule winning card bazalwane. Ngingu grade 7. Well, ngisayimbatha isaka konathoko la. Ngavele ngile winning card. Degree. Hallelujah. Amen. Bangaka abala winning card. Bangaka abala winning card. Ayithola lutho. Manje ugijima njalo ngalalo. Lalela bazalwane. Ma ule winning card. Ufike South Africa lapha. Omunye akhuluma ukuthi asambe ukuthi yenza kanti umnikazi uyaxhoka ube yini hayi sokuyiwe England yebo na asambe hayi imali yakho nakhanya njani indiza ngelila ngathona ngicabanga ukuthi okay manje makho ukuthi ngiyagada ngolesihlanu kumele dinga inkukhu fry inkukhu ezayidla umphako bathi hayi kuyadla khona ngale phakathi endizeni kuyokudla ngathi yebo into yonke yahlangana manje mina leyo yahlangana makhiwa ukuthi uyasethi airport ukhuluma isikhabe kwabe ngayibaboza ngesetshani bathi cho hamba kunjalo hey uthi hayi azafuna ukuhamba ungasithona ukujikisa uyikhangele hamba lapha indiza ngithi ngomntu uyakhuphula ngisina safuna ngangiyibonile isile ngathi sengifuna ukujinja ingqondo yini yakona ngathi kusimama inkukhu ichicken full chicken yokudla wathi wena akuthola ukudla kukhona lephezulu haleluya hayi kadathi ngiyalitshela yini Hallelujah. ngithi mawuJesu sekuqoqa bazalwane ma esekuqoqa into kwakhona wena uhlezi la unebruko elilodwa le t-shirt eyodwa yena ubhizi uyakuqoqela ubuye namhlanje lapho uzokuwa uthi ubekwazi ukuthi kunomuntu okuqoqelayo Yes. ngoba bangatholanga umuntu ozokutshela ukuthi kunomuntu oqoqayo usungakhontinue lokhu ungani bana babukela Apostle Paul that day u-Apostle Paul engusoulo ebhizi lokho ebulala amaKristu kanti uJesu uyamqoqela uyabaqoba uyabulala enza konke akuthandayo ugijima ngenkalakatha ebhiza uyabaqeda yabi aphinga hlangadla yamazulu laphazima ilight usoulo waba angasabulala ubeqoqela from birth ukuthi ngelanga elinje ngiyahlangana la eMadamascus usubabule lokuqondileyo uqeda lapho uyebhala iBhayibheli 3/4 of iBhayibheli libhale Amen. after usubabulale wababulala uthini wena ake sibe kwazi ukuthi uJesu ngubani bazalwane Amen. haleluya Amen. akube smart enough uxolela abantu Yes. akube smart enough uxole akube smart enough uthande akube smart enough haleluya Amen. ngithe noma sengi-enrolla e-university mina ngithi ngisihambele ecollege ngizenzele khona okuncane ngizufa zomntu ukuthi hayi wena Gladys lapho kwakumele ngikwenzele khona ngizazama ukuthi ngincedise ngikwenzele iportfolio ngithi iportfolio kuyi uzaba ngikhuluma ngedwa ngizwe lamafoni lawo ukuthi ugugule hayi ngakabi khona ikhompyutha ikhona ngangikwazi ukuthi kumele ngigugule uportfolio uyini kanti iportfolio ize ngiyemboze nalo sisomshona kanti iportfolio athi iportfolio yinto ekurepresentayo ukuthi wena ungubani manje uzayenza into ezangirepresenta kanti uyangazi umfazi womlungu esiyabhala konke ukuthi uyibest kule English egood Ishegudu ngithethe ngalo grade 7 English egood ule maths egood u10 ngumBritish mina ngala maphepha wayithatha uncwadi mama wayihlohla uthi ngithola indawo e-university qeda lapha bembiza athi Gladys acceptile uthini ukuthi e-university mina athi yena ngicabanga e-university ukubala amabala